Što je dihibridno križanje? Dihibridno križanje je križanje u kojem pratimo nasljeđivanje dva svojstva. Vidimo da nam ovaj roditelj ima prvo svojstvo okruglu sjemenku i drugo svojstvo žutu boju sjemenke. Ovaj recesivni roditelj malo o označava mu naboranu sjemenku, a malo ž označava mu zelenu sjemenku. Ako želimo dobiti gamete od ovog roditelja, to ćemo dobiti tako da svako ovo slovo spojimo sa svakim i tu su nam sve gamete jednake, veliko O i veliko Ž. Kod ovog roditelja isto ako spojimo, vidimo da su sve gamete jednake i dobijemo malo O, malo Ž. I u F1 generaciji dobijemo ovakve potomke sve. Da bismo dobili F2 generaciju, sad moramo iskrižati ovog roditelja s ovim. Prvo moramo ispisati gamete. Gamete ovog roditelja opet dobivamo po onom principu da se svaki alel spaja sa svakim. Evo, ovo su nam gamete ovog roditelja, ali i ovog roditelja. Da bismo dobili F2 generaciju, moramo napraviti tablicu u koju ćemo unijeti sve ove gamete. Naravno, moramo pritom paziti na veličinu slova, jer ako napišemo krivu veličinu slova, onda ćemo se zbuniti i nećemo više znati napraviti ispravno križanje. Znači, veličina slova je ovdje jako bitna stvar. I sad križamo jednog s drugim i ispišemo sve te kombinacije. A onda ćemo na kraju vidjeti kakva su svojstva potomaka koje smo dobili. Uvijek je bolje da si ispišete prvo veliko slovo ako ga ima. Jer onda vam to olakšava kasnije determinaciju o kojem se svojstvu radi. Evo ovdje sam ja sad pogriješila, znači malo ovo, malo ovo. Nije ovo baš jednostavno kad držiš mobitel u ruci i snimaš, za to bi trebalo imati puno bolju opremu. Evo još malo imamo. Znači gdje god imamo barem jedno veliko O, to su nam okrugle sjemenke. Okrugla, 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 okrugla. Ove koje imaju dva mala O su naborane. Isto tako i sa bojom. Znači čim je jedno veliko Ž, to je žuta sjemenka, žuta, 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 žuta. A ako imamo dva mala Ž, kao ovdje, ovdje i ovdje, onda nam je to zelena sjemenka. I sad vi zapravo tu možete prebrojati i vidjeti da ste dobili odnos 9, 3, 3, 1.